Nya ni kala makan nyo ketugas lako purno men ke makan tanyo la batat menyo na lako saleh. Nyo lako urang beut. Ku mentang. Temu grip ibang melatha. Hayya lan salam. Tengah ibang. Ilako teh hana gejak masjid tapi kasiap irmo. Kakenang baje teluk belanga. Ija kerung teluk kanat. Hana ija ridak pakai ija nduk tuha bak taku. Kenang tupi dak kakuneng bacut. Sap kasiap rumah gop yang kaya-kaya ileng ambal, ium ambal, truk, lele juta, put juta, 5 juta. Itanya urang gathin kepu ambal, tablo plastik hitam mentang 5,000 meter. Put meter tablo payah leung gede udah puluh be. Sebab kamai tanya hilang ruang tamu cik le meter tengok. Maka kana lebih meter tiap je pegawai likot. Oh hana tika semayang tanya hana pui kunyan sajadah. Kacau ija patik purmoh tiang tuha pokok ji beglih talung. Temu grip kasiap lako kasiap. Gudang lako kasiap gukun bak purmoh ge hai ho tu. Gutoi purmoh likot nampak ko. Tengah kutoi semayang. Bagah be get nepreh le. Sap damang purmoh deng rawi pulam tayo ane urang gatin tayo ane mia korame kuidang ane mia punoh lah rumah. Cik menang ke pegai Tuhan yang kaya-kaya le harta nin ane. Acina kala Rafi Ahmad bat TV. Rafi Ahmad cukup kaya dengku purmoh Nagita Slavina ane mia tok sabo. Ayu Ting Ting dengku kup kaya ika ane mia tok sabo. Itanya ibrangong kup gatin ku ane mia tok sabo Chevrolet. Tetapi ane mia tayo mendu dalam. Baidang punoh lah rumah babat hago kolkah gede ji. Bangedang lako siap ya lako menyonai lume ka siap ka mandum ka atu sak bupah get. Siap gedang nya lako yang mufo mata kena dang hi ke balik ke kalan tu muka purmo. Di purmo na yang geken leh pergi kena malai gok. Kepa ge te muka purmo. Sina deh ok itibid ok dari telekom sina deh ok batia sembah kekelilah kau nyan ok kadih puluh ok ilai ya nang batilah kau yang saleh bisa menjadi cermin buat istri yang saleh salihah. Ujar telekom kami ikat bataku wakulah kau ci ija telekom pu watih lam betutuk keng bacut yan ge pakai telekom ka bere ka baru gedang lako ka mendum ka Allahu Akbar purmoh tamping Allahu Akbar anu mia tarame ngu itu kubidu anu mia Allahu Akbar yang tabah Allahu Akbar nah yang tabah tu tak trip je baik pulop ni kalau lagi urun semua pelah bak merbau yang ubud yang bagai tetat Allahu Akbar bere ya kan menan ya nikalan anak dengar dia ya tugas lako purno cara mensuci purno cara tup aurat purno bacaan semayang buruh-buruh tebak semayangnya ini mutuah lagi bahasa Aceh ji lagi bahasa lain BO salah tak kena lain ni peluang hana betul hai bahasa Aceh sidra orang gecok ija tengah kedua ikut Honda iup ge tampuh te pelak Honda wate tampuh pelak Honda lewat urang itanya yang legop petan pegat getut petan ke getut tengah long ut pelak Honda ya kan tengah long ut pelak Honda nya menyo tengah ge ut berarti tengah jaro bak pelak Honda tapi menyelewat gak seratu itu yang pun pegat getut
tengah long ut pelak Honda. Padahal tulisan kesaban ut ngan ut. Tapi bak cara ucapan bak tak pegah beda. Tengah long ut pelak Honda. Yang punya tengah ut yang pelak Honda labah ke. Ya kan? Menyaut bak jaro tapi menyaut labah kembeo tak kan? Cinta yang bak ron cina ukun nak kalan teh semayang ron na betul ka? Hai walaupun semayang long kalon teh betul. Watte sujud batika putan keun ni ron ten semayang. Bek ka tu oi kah lew yang bak ma ke. Ikah kanya boleh kacok piala. Tengok orang ni putan keun. Pubut jatuh bangun ni Rona. Acini dengar long keun na betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Na betul kan? Subhana rabbiyal a'la. Hai. Lun tanyang tu baru ni alih ba. Nyo purno alih ba lah na purno maling ku tu anjing long. Yang tu apa kecil dia. Subhana rabbiyal a'la alih ipoh in tu bare. Alih ipoh in tu bare In ipoh in tu bare. Je. Yang ke tu bare na. Hana. Alih ipoh in tu bare ini poin pitu bare taban ga Cina menolong tulis nan long yang dakwah nan tu soal Melayu Abdul Wahid Cina kalan Wahid long tulis Wahid W A H E ba ujung long boh de puta Wahid tak balik tak boh tu W A H E ba ujung baik tabuh de putar pak je beda huruf ka beda apa kan ten baca saban menyo menan jinggu menyo ale wata takun butuh baba tapi na sabuh tu ain menyo menan ale ipah in Subhana rabbiyal a'la butuh baba ain bermualar kuang Subhana rabbiyal butuh alinyan in bermualar kuang a'la wa bihamdi Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi acites nah urang ketat payah lagah tengku cit payah semayang yang gedung le Allah payah kecuali semayang lagi hun ketayang Allah akbar subhanallah Allah akbar assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ya Allah hentung juga boleh ya kan ya ni kita dapat dupat semayang ka aci dengar nyopat najuri beut long Quran aci dengar long keun Melayu long ikut lomba yo empat najuri yalah kai kubah hari rayanya thang gelung. Tirau deng gebuat Quran menaukun. Nyo ayat yang mudah mentang melungku yang biasa dro-droan anumia jut. Cindenga apa? Bismillahirrahmanirrahim. Long tu ka parotai ana piu-piu sebab. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nyan menyona urang baca Quran lagi nyan gedang semayang jid ke imum atau kan imum lagi nyan gebaca batu semayang. Menya gebaca khutbah batu khutbah. Pakan niku salah bacaan ganyan. Acina empat salah yang lagi Wahid punang ku. Ba ahad. Ni waw rumah ni cok polpen ni tulis kalimat ahad alih ha ba ujung ni sambung dai mati putar bacaan ahad tulis sabah tu alih ha ba ujung kena bek dai ni pegat ta dua titik mati putar bacaan ni kah nak beda
Sedangkan huruf kabeda. Menyemenan kibanku cara baca. Maka urang awal gepurna mono. Nyo cara metode bukan neo tajwid jamun. Gepurna le urang awal menyo mate ba tinggai. Putar tinggai. Tinggai bu mate ba tinggai bu menyo mate dai tinggai. Nu menyodek ramai urang thot. Ki kempun ta jalau le. Mate ba tinggai bu mesti ulul albab kan ba mate ujung cara baca mana ulul albab yang kembu ujung menyamate dai bu tinggai dia qul huwallahu ahad Allahu samad menyahanai metode berarti dah ahad. Ahad dah mati kendai. Makanya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad. Tapi nyo bet salah buat. Bentinya Ramadan kata. Tinggal numi muda barang. Amanah ku wahid melanjir dakwah saya mati dai tinggal dia. Muidang dimum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kaji awal apa jauh boleh. Ini tidak kata purnonya kali bahasa kata purno kubjai telah neongu. Yang kalau lain galam yang mau balik baca lam tumayang mutulis lam tumayang rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Menyeruh tak baca tetabuh makna kop lega. Rabbighfirli bataceh nu pampulung ya Allah. Warhamni nu tayang kelung ya Allah. Warhamni wajburni nutup kesalahan lung ya Allah wajbur. Itanya salah baca pulum tajam. Rabbighfirli warhamni waduburni dekul. Mutuleh wajbur tak baca wadubur. Cita erti langkamus pua makna dubur. Rupanya kubul dan dubur. Putar kubul, rak ke dubur, rak lekot. Nanti puilah dubur. Bahasa Aceh lebo. Maka tidak bermakna Rabbighfirli warhamni waduburni. Tidak bermakna nu pampun dosa alung ya Allah. Rabbighfirli ya Allah nu pampun dosa alung. Warhamni nu sayang gelung. Waduburni nu bilebo gelung tabah tu. Lam semayang laki libu buat Tuhan. Rata kena tung semayang katanya. Untung nak kata Tuhan libu awal hanya pakai le ya. Meramah dia kan? Ya, pergi le. Ci pergi saat. Pergi bet pergi ke semayang kau. Pergi semayang kau pergi le. Yang kamu 10 tahun buat semayang pergi. Yang kalau orang lain. Masya Allah. Tambah mutulis. Qul huwallahu ahad. Qul. 4 baru kurang itu. Qul. Katakan hai Muhammad. Allah itu satu. Itanya qul. Ngujung lidah. Qul. Qul huwallah. Qul akala yakulu. Qul. Qul. Makan bahasa Arab. Tafadhal qul di kedai Arab. Silakan makan. Menyuruh buat sama dia. Tajak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tetabuh makna makanlah Tuhan yang satu. Tajak sama dia ibu-ibu Tuhan dia paju. Tu malaikat kulungkop antara tika ke adik mah